tun naya mui fang daya bike chesual tom ngai taka buaipuitu puzoram chana lunglei ram thar chu juni som pani zir top ni khan YMA Sub-Hqrs Lunglei shwai tu ten thingpui in puin Thangchhuah puan le thuziak kan hlan he hun hi puzo Thangchhuah namte Vice President YMA Sub-Hqrs in a kai shwaya pukelal fakzwala President YMA Sub-Hqrs Lunglei chuan thu soin voina kan hun man hi YMA Sub-Hqrs Lunglei in kai shwai na a po omlo tlom ngai na in a hrin chu awanga hun hmang kan ni ati a tunlaya hetiang tlom ngai na thom hriat tur atlem to kara puzoram chana tlom ngai na chuan YMA member te a ra tha chhuwa nge se adu thu soin atlom ngai na chu midang te po in enton se adu thwa soya mizo de chu an la chevek lo ani ti alan chian thu soin puzoram chana tlom ngai na chu kan za in kan chuang tak zet ani atibok puzoram chana hian kumin meni sompakwa khan two wheelera sia ha atanga aizol pan mui fang daya chesual te tlom ngai takin lo buaipuya khama tanga pochhuakin Zora Medical College and Hospital thlengin summa service akalpuya accident talk chu a bike chia zong zong siam sakin tlom ngai takin lo buaipuya YMA Sub-Hqrs in a puala hunan bua saya hian puzoram chana hi YMA Ramthar branch president le secretary ten antroi o mani